Senator Isaac Artui, Aye. Senator Ricky Carl, Aye. Senator Sonsor A. Edgar, Aye. Senator Wilfred H. Edmund, Aye. Senator Bill E. Edward, Aye. Senator Stevie K. Edwin, Aye. Senator Aurelio P. Chuap, Aye. Senator Alfred Senatore, Senator Benny L. Laben, Aye. Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendi Tesul Lui, Senator Miguel Mike Loyola, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Macari Miguel, Senator Erwin S. Mobeck, Senator Shelton G. Neff, Yet ngay may. Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Aye. Senator Mitaray Simila, Senator Francisco Sinram. Aye. Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan sansal magtay sa bankaan ke quorum amo na tayo ban katlamo tayo an sansal non-record Vice Speaker Michael, Senator Simina o Senator Loyola excuse ang uyak purnangot kuya tayo sa bulman ke quorum may kupreyo po yung kakulian tayo tiyo uya sa bulman tayo sa karataan kapeng melad sa karan misik o kapeng lap ang kupreyo na nilap sa karan walap pangko pro na raksoko wala pangko pro ni soko waon ko sa bulmarlikan ko nanalang ko nan kaniyay ko wow toro rong labalap kay koros nan balian tiyak momocho o government national state or local government waon ko kabinan Pohnpei Honorable Stevenson Joseph waon ko karyawan kabina Honorable Francisco Yohanes waon ko siyong kubong labalap Honorable Nelson Joseph o yang abong siyong kubong kan koros Saksit waon ko Vice Speaker Floor Leader Abram Honorable Senator kan koros lang siyang morolo so much o labalap kan koros kalian tiyak momocho o government nan chamber word Pohnpei nan Pohnpei koros pon kalapwat pon taga-Pohnpei kan o nan way kan maslikan Pohnpei rakat o tayo koros eubano patrang uya kupur kosyonti kalimaysakan uya kupur kosyonti kayo ang 11 legislature. Thailand kakan katlamo tayo laipan po na siya sa bulmatay floor leader Abram. Kailangan kami mayang speaker mo na iban yang patpaswa kumkupuray jual sakratan kaping wow kay puniyan kak puli sa bulmamoy umujual me kemudian ketian memot kesampal wajo itanaway nan wayawa usakset jual sakratan waon kun kamu speaker waon ki kampakabayan arubal senator kan korus ibil jualan ku wawong sabul macail kan me pasyang cail nan kalari way jual sakratan ran mau kaping payamawong Pohnpei melil ral kan me pasyang cail nan men kapesya kan main speaker ni wow men segera kupurakan o pekik jalan ketlamo sabul man kita jalan ran kaisa kisu cebno kosanti kayu Chan salam mau kamagit mamiye alan katyan nan maasan po sabul man kita journal koros mautung kamagito maasan iyay Pwuhng maasan isyo kamagit paita miye maasan ben journal kamuy Senator Carl Kailangan may speaker mo na ipan pato ayon kag pati ang sabol mo may pato yan lang bil pati ang floor o tungalan ko wala pan ko puro mo wang ko floor leader wang ko honorable senator kan chorus bil men kapata yang itungal wow iral yang atel kan pueki puko sudah pati ang ten men sengeran mo iret sudah pit channel la pit
makin wiyata chernel sansal metatok lab yumet o paktoto kawid makin mie wagi anana pen kauna patan floor motion pilkin kagate kapantala tatokin committee ri chungalet ma esulele ranso emen en patiang liyo teton tatok meno o pil patiang met ipatawan sinliko kisanso kisamalar men kakapali overtime porque anso me come time metatok aso de so sangan tatok karwaru tu ademet anso me come time au ke aso ka kuya tungal tatok area en ka kuya ren kubu ong Israel kan apa-apa di balik kesembaluan kalangan main speaker kalangan Senator Carl kalangan Padrawan Kupuramuyan o ikamela na may Pwuhng Journal kan pant akaibak o utananane sa wasaban pay na kapo ariya kumay kupure pwin kakulian kumay tiyo sa mga napalita takot kalangan Kupuramuyan Miyate Retoror the Masanaban Journal kalangan kesabali jungal sikaron wow iman sakar kita aja ban Puramail me KAPWARESOU channel lagi spantala kunangan yang pacolong dan sama chelwe kuburun ranci ya pagi ipacon pandela ikarabane pacolong ranwuj an ka kaci sensel ban Puramail kalangan speaker motion in close Sensel mo Memiayar kamagut jalan mencenguti masa nuben sabul matrai journal karos maujung kamaguto masa ni yei Pwuhng masa ni show kamagut poita karos maujung jalan sabul man kita journal masa ni yei Pwuhng masa ni show kamagut poita ruktai sabul man kita sabul matrai journal oi pan ponase floor leader kalangan speaker nuwa men pacuan yata kamaguto pagi Challenge ketlama wo chora kete ya bali nampe isu wo waluan nan kalender. Kariamen. Chancellor mau kamagit chancellor sang floor leader challenge chora kete nampe isu wo walu ye introductions of bill or introductions of resolution. Kumail memia sabul mamail kamutan question net the resolution mai kat kilong Senator Movik Senator Ned o karos makaros sabul man ki rancho mau try katla mo try lo ban leo po na sa floor leader Abram kalangan speaker ibil niya so wacha bil men yata kamagit o peguk challenge suspend order of business choro kete pan order of kete yo apali standing committee reports kalangan floor leader Chancellor mau kamagit memia challenge chorak diang pan order of the day o apali standing committee report pagi amia karyaman pan kamagit wo try katkatir pon standing committee report o pan pon sa chief clerk Standing committee reports number isa kriyola and risak payu mapit Governor Communication number 01 and risak payu sang Town Committee on Resources and Development Kalangan chief clerk muna tayo ban patola mo tayo lag may kupurempo na si mga floor leader kamoy kalangan speaker visual sikaron wow sabal o kapeng bag yamu pona siya mon chairman in R&D speaker kam kupura honorable members and kak sansal nan sa machal record me Senator Perez yang pachang wilam lamun ranwatch kalangan floor leader sa ulmatay Pwuhng the record and reflect met Senator Perez yang uyakupuran ranwat. Masular floor leader ay pan po na siya Chairman and R&D Senator the Chairman Edward. Kalangan ng promise speaker muna iban saksakar tepat-patyo karkara ko ano bag mo mabakita itong sakaran kay po niya wawan yang pachang sapul mo makong kachkitar speaker mabachong walong motion melel mall watch hanggang katarubo standing committee report isa kriyaw taas
Pagkaryam. Yaman. Chancellor Mao Kamagitsang, Chairman and R&T, Chairman at Work, Dadan Katyang nan masa na standing Committee Report ng Bay sa Kriyaw, Labanyari sa Payo. Koros mautung kamaguto, masa ni Yay, masa ni So, kamagit Pwaitar. Pwagya kamagit Pwaitar, masa na ba? Chairman? Kailangan, Speaker ko prayo po yung ingkak kaya sa balay yung sekarang wow. Essential me Standing Committee Report isa kriyaw lebendial ri sa payo toktoga Governor's Communication number 1 task ri sa payo mapit nominee Director in R&T. Speaker, essential lang sabol mo committee in R&T ma we have been karong-karongkan ganitang wiyang nominee manage o ibang bacawan sa ipuagi nanay suma lukuyawi lang opsing kapna Acting Governor Honorable Francisco Ioannis mapacawan we are acting na nasa wo ima mga say melukuto po ang we are karong-karong watch tama mensong ulian kisapon mo committee katete melel kubran karyong kapna Honorable Francisco Ioannis mayakak pacuan tatonggi melel nominee manage ong and we are director in R&T. Raigan mayang pacheng sa watch tiyang lukoto to kachto may local chief executives kan Waliavan Small Business Guarantee and Financial Corporation, Office of Fisheries and Aquaculture, Conservation Society of Pohnpei, Chamber of Commerce, Price Control, Division Chief and R&T kan. Oras ray may lukoto, dapachoto, kadedeyang committee kuprarail melel sabul marail uchuch o kakanewang melel nominee manage. Speaker, sabul mungi committee in R&T bill karonga melel nominee manage. Nominee manage bill pachawanta te sakar kita emen paway o abang wiyawan kakkoros Pupitan payan way and kak muawang men Pohnpei nintuan na ba na yung opsing ka na o irail winning ko sinet ka. Speaker, sabon mo committee in R&T pacuan recommend nominee manage sang ni uchuch o lugulik me raigan me kachta te pacho to kasaleta maraka kayuki ang nominee manage. Yay me leta sabon mo committee in R&T recommend nominee and kak lilito nan mall watch. Speaker, ayun na yung lang melel Honorable Scan mayang serve ng 10 Legislature nominee manage o nominee manage we amin member ng 10 Legislature may Senator Jason Walter o will serve as chairman of R&T na nasume we amin member in Legislature. Speaker, essential mamaya member in committee watch mabil miya kupura rail melel kupura nuchuch pelnian sa watch raigan mayang serve ng 10th Legislature rabil ka kaseleta iragan mabangkak yang uchuben report watch. Speaker, yun mo watch may kak sangan ulian kiti sa bulmumi committee report ki melel nominee manage o imen pagita
Memberin Committee in R&T o iraigan umangi tapachuan nominee manage. Sambil kakiyang sawas kalangan, Speaker. Langan Chairman in R&D. Miyaja Iran Kapatapat. Dan mga Senator report. Speaker Pwuhng di pinyan. V6AH. Kamu Senator Artui. Speaker. Kay Juan sa karatang kaping bangko puro na nilap o ibilmen patyan sa pulmong sa karatan kay baniwa matiyang amin lang. Melel ang maluwa chay sa karatan waon kun komoy. Melel floor. Honorable members o karos na iyayang child mensang kapurangot. Mr. Speaker, sansal ma iminuyay tungal sa karatang kaping togagod chairman in R&T niya paragiway report kasalal lapit namin ni o yang aga member in R&T ay tungal kaping kalangan. Mr. Speaker, sansal ma nan report ay nanan detail ti o mapit nomination. Abil sansal ma o puratong kecil sansal ma nomini soja kapo yang kecil boleh dia baca yang kecil nan tatakan termeo na sansal nan tungal tatak na baca yang kecil jojo boleh tahu yawi sangan connection jojo me beluya o memone relationong palikan melel business kan melel wasakan na sansal na utanat kakso wasa kayo tampayin wayan sa bulmachay payo sa rawat ari imin kamelala taymin kakasaleta men namani utana inanan uchung inangi en bilbachang kecil melel palyanak sakati ko kacela patatok na chabiata rechay ay imaj may min sakarita pangko promail o mapit namini kalangan Mr. Speaker. Langan Senator Artui. Miya Iran Kapatapat sang member kan. Kami Senator Likanet. Kalangan kami, Speaker. Anyang kusuya kami sa na report with ito sa kartan wow pangkompromi ubano ki floor leader honorable members kando Iran kan nakapsentan sa isang round so ito yan mediakan. Mr. Speaker, report ka sampalya may patomotan may isang round apil imenensansan may isa na uwang namin. Kapingki totoken committee, kawait may sansan na report. Kapingki rail ko may umon committee, iya rail kawait. Imenensansan may yan siya may isang labakita ya out-depend report with kami songo-songon kawait ya basis and decision isongo-songon tiarata songon kawait ta may bangkak kawait ki Pohnpei o melen resources may bangkak substitute import melen ng kanya na kanam report ka sampali epitata iya sen mo at kami sa salungin ng palisiluan report with the moment poultry me na binindinet songen concentrate of the pangkak the moment kawait kim kita in the poultry na bang we are substitute and the pangkak kakate we are substitute the balance out import and export ari imenensansan iwasami pa pay-side decision ng namiliman imenensansan tutan report kasampaliyong kalangan kami Speaker. Kailangan mamawal sa Senator Likanet. Ang magkupuruin po na sa Senator Simram. Kailangan ng kamoy Speaker. Muna iban yang patro ay tungkol sa karatan wow. Yan yang patro yang sa pumumi na labuay tayo nilang kapreto ng mamawat one ko kamoy floor honorable member kang koros. Niyang patro yang ay chairman ng R&T. Dami sansaler may after report ki yung trial and so what. Ime sansalo epil clear ong namin iminent. Dami epil sansalta rin dikanet melel ibiliyang patron niyan siya may patrola
kuam Pwuhng aramaskei me aiso me sepil kosko ya R&D me pit development in way ai wat amen senator me dan yang patrola o yang tutuong rai repropen sawas dana kanan nan wen kuam ari yang support namin minute o ibil pagita trail and retuti masan pen report Mai kubura in Pohnpei Senator Ned. Kamu Senator Ned. Kalanan kami speaker Imen patawan sakar kita ada tunggal signature. Pwuhng signature me last name Pwuhng itu me. Mau tunggal patang kami orang sakaran kaibuni wahukan me patoyer mau. Nan wasan wiyalala me tunggal sakaran wahun kan kami floor leader. Wahun ke honorable senators kan chorus. Patang kami o tusa sabul matail ran mawan kapeng kaya mawang Israel kan meyang patang sabul matail wiyalalamen dimensangan ranwet. Ong nen tipson waikan mepel kamangaila kapesa. Kayu men tiangke tunggal sakaran kapeng ong chairman, vice chairman and committee and kaitan bayan way. Pwuhng report kasilil makapitalo. Pil kapeng ong chairman pwuhng ekai chairman mawiyar report and briefing and met report with aya. So mari pengitu report review. Kalanan kami chairman. Iban patawan kawewe tunggal signature. Pwuhng wow magdahil sa pulman kaya apne melel ngay ong former colleague and ngayaman mayang patang nominee nan Pwuhng ko kusunat kaysak. Iman patawan kita magdahil kakan komal lebinansyo Pwuhng kakan salatak o sakar kita kawewe o alkawit ong nintama sansya. Essential mau kumpulan Senator Ned Pwuhng kita komal ak bang komal lebinansyo. Dahil